I za kraj dnevnika priča iz Gračanice, gde je održan drugi festival izvornih kosovsko-metohijskih pesama. Festival Carski glasovi okuplja mlade vokalne izvođače sa Kosova i Metohije koji čuvaju izvorni srpski melos na tom prostoru. Mara Đorđević i Jordan Nikolić su velikani izvornog melosa sa Kosova i Metohije. Nisu među živima, ali su svoje živote posvetili negovanju i širenju starih kosovskih pesama. Njima u čast u Gračanici organizuju Carske glasove. Ove godine je 18 mladih iz više sredina na Kosovu i Metohiji izvodilo numere kao što su to činili decenijama Mara Đorđević i Jordan Nikolić. Idući na prostoru Kosova i Metohije od Hoče, Brezovice, Gračanice, Koske Kamenice, Koske Vitine, bilo je jako talentovano djece i meni je bilo jako teško kako da i za koju decu da se odlučim. Bilo je planirano da to bude 13 izvođača, međutim ja jednostavno nisam mogao i onda sam tu brojku proširio na 18. U poplavi šunda i kiča stare vrednosti je teško sačuvati. Mladima u srpskim sredinama to ipak uspeva. Ja sam impresioniran, zaista ima mnogo talentovane dece, kao što ste imali priliku da čujete. Muzička škola se predstavila sa 2 numere, obradom pesme Ajde Jano i pesmom Rasti Rasti u izvedbi Pavlini Radovanović, naše učenice iz Orahovca. Znači da se što više mladih afirmiše da peva tu našu tradicionalnu muziku, a mi kao udruženje estradnih umetnika Kosova i Metohije smo dužni da to odradimo sa njima i da im pomognemo u tome da stanemo iza njih. Stazama Jordana Nikolića, rođenog u Prizrenu, uveliko korača još jedan Prizrenac, Ranko Šemić. Bio je gost festivala. Jedino deca sa Kosova i Metohije u ovom trenutku čuvaju jedini je ovakav festival koji neguje tu vrstu muzike. Nažalost, Radio Televizija Srbije je imala jednu lepu emisiju koja se zvala Jeka, koja je promovisala mlade talente koji su pevali izvornu srpsku muziku, ne samo sa Kosova i Metohije, uopšte iz Srbije, ali uglavnom je bila muzika sa Kosova i Metohije. Nema je više, nažalost, ali eto, ovakvi festivali, ovakvi entuzijasti kao što su Zlatko Stojanović, udruženje estradnih umetnika Kosova i Metohije, rade na tome da to ne zamre i da se ne zaboravi. Podršku mladim pevačima sa Kosova i Metohije dala je i Zorana Pavić. Ne postoje lepši glasovi od onih koje je iznedrilo Kosovo. Zaista tu postoji jedna specifičnost u boji, u izrazu i ja u tome uživam, tako da ću ja otpevati svoj deo i uživati u ostatku koncerta onako punim plućima. Organizatori festivala nameravaju da postane tradicionalan, a sljedeći koncert iste sadržine planiraju i u Beogradu, ako okolnosti vezane sa epidemijom COVID-a budu dozvolile.